Pimenti zugi sikyo pembatsiri cho ushu to tenja tapchu chargu tsokchungi tsontu tenyiba deshin shuga dharamsala tenshi chebe Asia sotron kangdu dawa di tsenyi tsabdu nin uzu nangsung. An tsontu denal tanda kong sikyo cho ushu tola ya tanda tsokchungi tsongmin dala ya nga zu tanda chepsi tongje kong tesh jamzula che an dhana shi pyoji siju nyamshi kangi genzi kong dawa tsinla che an desung tongji che nga che dosu yore an dee kaala nga zu tanda lobden ba dili tunju ke kong kasu tongchung utula che an dhana shi nga zu di mikse kuzab suba kong kesan genzala dosu che nga chibi na yu an dhali de ngos chibi na ma tuwa di kasu kong temba sirin la da an kong tsekyamla nyi ngos chibi na tuwa yo mar de tini tsontu na li nga zu cha ye toon dosu nyamshu nangi yos shuen. Tariki tsontu to tenye lirin kala kyashi dang pyoja teme kyatu kuzu nangtu me kyang di tela kuidu nangyu yinba sungdun. Kong sikyon cho zengin shinjida logic khas to gorba an di parala ya chi chiye tan ari la du chibi na madan chung yore an nyebe chali ya mixen de du ba yaga da phayu kol chibi na mata an jede na madan chung yore an tije kol ya jugrim tri kol nga ka du nang re sam gu ba an ta na shi da phaye de me tol tan dang ngos nga go chu bat ni dan da ke chung yo mar de ta thadi dan de che go ya ti nga zo kudu che go dige tol ya chi ka du tin yung re sam gu ba ho tije dire an ta joshi re ni jin dang tan da chuzu ke ti mu do Shize kap chudube kashagi tengwe pyoja teme ledo tsokchung chidu nangde di tsabdu tenja tapchu chargu tsokchung sarzu ki tsokchung ki tsontu ten tangbu deshin nga lo dawa chukji nang tsong nang yoba tang di lu tsontu deshin ninsum rin tsong nang gyo yinba redo shuga dharamsala ne ari lungzhi kanki sargo ba tenze wangdu ne.